Alright guys, saya Gary ya daripada GCM Motor. So hari ni kita nak review sebuah GSA 1250 BMW lah. Ini yang motor recon unregister punya. So kalau korang beli dia akan register baru lah. Register 2025 kalau you beli tahun ni. Kalau beli awal tahun depan register 2026. Dia ikut pada tarikh kita register. So motor unregister. Boleh simpan, boleh letak nombor baru. Lepas tu kalau beli loan, interest sama dengan motor baru, interest jimat. Kemudian kita bagi free warranty 5 years, bagi warranty 5 tahun kat korang. Kemudian condition macam baru, datang dengan jajan aksesori damanya. Alright, tahun year make 2020, BMW GSA 1250 exclusive punya edition. Alright, siap dengan ada Acropovic punya exhaust dengan complete 3 box semua dah ada. So memang cun lah. Mileage hanya 16,000 saja. So beli memang berbaloi, ada warranty 5 tahun. So motor unregistered recon ya. Unregistered recon, harga 108,000 kita offer below market price. Bulanan kalau deposit kosong, bulanan 1,700 lebih estimate untuk 7 tahun. Itu ada loan bank ataupun loan credit dah, boleh apply. So jom kita tengok motor. Sebelum tu saya nak bagi tahu korang, penghantaran seluruh Malaysia boleh tolong uruskan, termasuk Sabah Sarawak. Trade-in ataupun nak jual saja motor pun boleh, PM kita boleh uruskan. First windshield depan standard lah, dia boleh adjustable, dia boleh bagi naik turun. Okay, button kat sini boleh naik turun, manual. So lampu LED lah macam biasa, sinar LED. Nampak ini logo exclusive lah. GSA ni dia adventure spec, dia tangki besar punya, high spec punya. Kemudian tayar depan 1270/19. Tayar masih ada 85 ke 90% lagi. Tayar Michelin Road 6 punya tayar. So kaliper BMW warna gold, disc pun cantik lagi sebab mileage baru 16,000. So ada damper, semua cun lagi lah. Radiator guard, crash bar, spotlight original dah ada. Semua cun lagi lah. Right, masuk full rest pun dia dah tukar dan aftermarket yang cantik. Exhaust Acropovic HP punya exhaust. Box ada 3 lah, BM punya 3 box. Space car belakang, tayar belakang 1760/17 pun ada 90% juga. Okay, semua cun lagi guys. Dekat sini river pun dah tukar. River pun dah aksesori, side mirror pun dah aksesori punya. Okay, cruise control semua ada lah. Suspension mode, ini spotlight, semua dah ada lah complete. Mileage 16,000 saja guys. Okay, so kalau warmer gripper pun ada. Warmer gripper ada, bagi panaskan tangan. Lepas tu tengok ada mode ada rock, dynamic, enduro, range. Okay, semua lain semua boleh setting lah, information semua. Alright, yang minat boleh PM kita. Last sekali, bagi tahu sekali lagi, GSA 1250 high spec, tangki besar punya high spec. Year make 2020 tapi unregistered punya unit, unregistered recon punya unit lah. Ada warranty 5 years. So GSA 1250 exclusive punya edition, siap Acropovic lagi. So mileage 16,000, harga 108 below market price. Loan deposit full loan, bulanan 108 selama 7 tahun. 1000 bulanan 1,700 estimate untuk selama 7 tahun. Yang minat boleh Roger. Bye.